clear tu te in sawa in chibai kabu ka cheu ka channel milo clear saka milo subscribe sak tu song song te in sawa ya chunga lom thu ka soya la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi milo subscribe sak zel turin kang yan cheu ani Longkai district thu thar omte lo khre zung zung theina turin notification bell kha milongai poimo sakla ola ilo da don nia ole venia hian covid-19 shileng me chungchanga Longkai district din mun thar lam ber ngan ngai tha anga chumi ba ka chuan district chung thu thar omte kan ngai tha ho don bok ani Darkar som nile pali kalta khan Longkai district a riwei mu chhuat thar somsari le pakhat an oma heng riwei mu chhuat hi thunet manga mu chhuat pasari nin chungta chu Longkai bazar venga mi pa pali Longkai bethel venga meichhia pani Longkai chan mari venga meichhia pakhat te ania rapid antigen test a mu chhuat hi somruk le pali ombokin chungta chu lungranga mi pa som pakwale meichhia som ni le pakhat chongte piya mi pa pani le meichhia pali gulsila mi pa pani le meichhia pathum Longkai thia mi pa pakhat le meichhia pali Longkai bazar venga mi pa pakhat Kamalanagar tuwa mi pa pakhat Longkai bethel venga mi pa pakhat Longkai electric venga meichhia pakhat Mandira sora a meichhia pakhat Parwa a meichhia pakhat Sentet fiang le udal thana a mi pa pakhat ve ania win lama riwei an kolna atanga chuatir hetiang hian an ombok thatayar quarters covid care center thingka atangin mi paruk tourist lodge Longkai atangin mi pahni chongtel government high school atangin mi pahni le LADC rest house chongte atangin pahni chuatir ania longpuigat PHC atangin mi som le pathum chuatir ni bokin bungtlang south home isolation atangin mi pakhat chuatir ani boka vasai kai home isolation atangin pali chuatir ani bok tuchuan voinia positive dam taka enkol na mun chua san te hian vain mi samthum ani tuchuan ton den huna hetiang hi Longkai district chunga positive kan nei dan ani IR quarters covid care center thingka hian zale pasari anom meka home isolation enkol Longkai hian mi som ni le panga anoma home isolation chongte a enkol mek som ni le pali anom boka 4C chongte circuit house enkol mek hi som le pathum tuna hian ania Eklavia model residential school chongte a pani enkol mek ani boka Karlui home isolation hian mi pali tuna hian anom mek boka ni chongte el government high school a mi som le pathum enkol ani boka Lungrang 4C government middle school a somni le pani enkol ni bokin lungrang a hian home isolation enkol hi somni le pathum anom mek boka Gulsil 4C middle school a mi panga tuna hian enkol mek boka chongtepi LADC rest house a hian som tuna hian enkol mek ania batbonia a hian home isolation enkol mi pali anom boka ni Diltang 4C BCM Sunday school hall a hian mi pakhat enkol mek ania bungtlang south a home isolation enkol hi mi pakwa tuna hian anom mek bokani vasai kai a hian home isolation enkol mi panga anoma Saizo East 4C middle school a mi som le pani anom mek asangau 4C primary school chu a hian mi pani anom boka Borapan Suri 4C rest house a mi pani enkol mek ania sentet fiang home isolation a mi pali le ngeng puitang home isolation enkol pakhatte ania tichuan tundin muna hian Longkai district chunga positive enkol mek hi zanhi somko paruk anoma an risel na din mun uluk taka vil rang ania ngai to anom lawani tin heng ba ka hian ZMC lama refer anom nol boka heyaro chu azat kan thulak na hian ron tarlan ani lowa azat hi garon soi mai thei lawani ole sileng awanga Longkai khopui curfew mek chu Longkai DC chuan kar le thotan ni okas ni zandar sari thleng apot sei le ta hemi chung hian mi puiten si in kai chon chungchanga ti tur tam tak kan nei ni in alanga chuwang chuan he
curfew po sei ani chung hian kan ti tur le kan ti lo tur te tha taka ngun taka kan ngai tu atlan apoi mo ani tuna hian kan hria tangin longtlai khopui chunga hria dar mek ania ti chuan alan dana chuan hri hi chung khat chung kwa a kai te po an tam hle ni in alangani hei hi ange a chan niang chan na poi mo tak lo oma chu kan in len po na sat lutuk wangani ti hi ani longtlai khopui chunga hriwei tamna veng paruka an khotlang hroi tu te chuan thil dang pu tur an chelo thu kan oi lo ba wangin kan in len po in ven kan tum lova hri hi dar lo chi po ani lo ani an ti deuh vek ani apoi ngot mai heti khop hian thina a thleng tama a thleng meka chung ka tam tak mang angin anom meka hri awangin nun phung pa ngai kan zo lei thei lovania thu oi tur hi chu kan nia sin mole teru tran ila thar teng o lockdown curfew te hi are a nun phung pa ngai kan nuna he hrilang hi alo re sel theina tur chuan mimal theu te hian thu kan oya mo phurna kan nei te kan hriat chiana ti tur le ti lo tur po kan thiar thiama kan in len po lo phot chuan he hrilang hi kan dong hne nge nga yang ti hi ichin che reng teng o ole kan hriat angin numin lama te vai reng te daya mi Assam le Mizoram inti buaina awanga silai hial me po ani awanga Mizoram le Assam inkar har san na thleng mek chu kan sevekin arin oma hemi chungchang a hian voin lama khan Central Young Lai Association le Lai Student Association te chuan thu chu asiamin hetiang hian ilo ngai thla te ang Central Young Lai Association Longtlai District Tomngai Paul Lianber te chuan hetiang hian thu chu an siama Mizoram le Assam ram ri chungchanga boina ommek le kan in ep dan bo ruak te kan lo hriatin Central Way le chuan Mizoram sarkar le vaireng te thalai te malakna le chetna te baka kan ram hum himna na mani nun na hial thapa an cha chuak hi kan chuang em ani Central Way le chuan kan ram chan na Mizoram sarkar le vaireng te thalai malakna hi atop thlengin a thop tat dona a chulani phot chuan keimani nge cha chuak turin kan in pe reng ani pathian in min pek kan ram nei chun hum him ani zel theinan Mizoram mi pui zong zong te tang rual zel turin Central Way le chuan asom hal pokani tin JH Larindika General Secretary Central Young Lai Association Longtlai chuan ming azia nana ti chuan hemi chungchang thukal zela Central Way le hian vaireng te ya ram hum him tuma thok chuak te thingpui in na turatan chang sing khat an thon ngal ani tin hemi thu kal zel abok hian Central Way le hian voin lama thu chua nei le bokin he state panhi te in ti buaina awanga Mizoram chung emo Longtlai District chunga namdang omten kut antor lo na turin branch tinte mani area chewa mala turin an nge na tin he buaina awanga sumdong ten thilman anti tawlo na turte bungrua cheprel amlo na turte a sumdong te po dik taka an sumdon na an kalpui theina turin Central Way le hian ma alazel don ani tin voin lama khan thu chua an siam bok ani Central Way le ten hetianga thu chu an nei lai hian Lai District chunga Zirlai Paul Lianber Lai Students Association General Headquarters chuan hetiang hian press release an lo siam ve boka ilo ngai thang o amsa in Lai Students Association General Headquarters Longtlai mingin Mizoram mipuite chibai kabu ka cheu Mizoram le Assam ram ri buaina awanga vaireng te muna ram ri hum himna na silai hial me pu angai tamai hi LSA General Headquarters chuan pui ati tak zetani LSA General Headquarters chuan mani nun na hial tha param le nam
chan na na thei top chua tu vai reng te mi pui le kan police MAP le IR chu kan chuang tak zeta atulani phot chuan ram le nam chan na thei top chua tu te pui turin LSA chu engtik lai point kan in pe reng ani LSA general headquarters chuan kan sarkar hroi tu te chu hei aya na sa zoka mala tur hian a phut boka ram ri hi chinfel ani thuai theinan thei top chua mala turin kan sarkar chu phut bokani Longtrai district chunga dorkai tele sumdong te abik takin non tribals te an thilman ti sang lo turin LSA general headquarters chuan a hriat tira he ram ri boina hian engtiari nge aw don hriat ani lo wangin mi pui te po in ren chem thiam turin LSA te chuan angen ani kan rama non tribals omte pon chuak tam lova phim khor turin LSA general headquarters chuan a hriat tir bokani LSA general headquarters chuan kan ram nei chun zim te him tura thei top chua tangrual tur hian Mizoram mi puite asom hal bokani tin Eric Van Ming chuana general secretary Lai Students Association general headquarters Longtrai chuan ming aziakin assign bok ani Vaini akhan Lai Autonomous District Council Land Revenue and Settlement Department chuan notification ti chuakin hetiang hian lo ngai thai la Assam le Mizoram Interstate Boundary a buaina a chhuale ata ka wangin Market Control Committee LADC chuan nitin mamole tuldang te a har satna mi pui wan tlanga kan nei lo na tura mala turin Market Monitoring Team anhoya tarla nang hian he notification chuani atanga thule amma tan din ani thon tar langa chuta chuan Market Monitoring Team te aron tar langa hetiang hian lo ngai thai la David C zo than tlonga aro chu leader anianga silan hun siama senior SO assistant leader le secretary anianga member te VL than moya UDC N vanlal moya SI SD lalzar liana MI kelal nun thara ASI te ani donani chuan Market Monitoring Team te hi hengan hoyemi ang hian na an thokang tin pakhat na chuan thilman ret dorkai ten an du an ti san lo nan ma alang panina Longtlai kho pui chung veng rang dor nei te an stock position te le ret te anin fein atu langin ma an la zui thin don ani pathum na ni tin mamo pek chu chungchanga konsan VLTF tenen in ron tlang in thutlok na an siam thinang palina essential commodities pialama items dangte atul dan angin an enzuin ma ala thayang ti ania ti chuan veng sanga malak ani donin veng neitu VLTF tenen in ron tlanga malak thin turania hemi pialama malak turna dang awmani chuan Market Control Committee a atulangin thin turania tan ding lai le order bo chia man chuate chu an trade license kan selemo penalty pek thenga malak ani donani tin executive member pularo pia chinza co-chairman Market Control Committee le pu ke sekung revenue changtu chairman Market Control Committee ten an ming an ziak langbok ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo na saktorin karon ngen che ani nimin tho chan ni July ni somni le paruk chanulam dar som le panni le achan ve la khan pu TC vanlal felanu pui pi sang than zuali ma zuali an ti bok le afapom lai sarai kum khat le chan ve te chu var kai tuipui a an ta luma he an tak lum dana hi hetiang hian lo ngai tha ila pi ma zuali te hi thanglui chak a hian lo an neya an lawa hian thlai na latura kal an nia nu fa hian an thlai na la zo an holam chu balu phur longa chuangin tui atama a khaulai tak ania wangin tui khaulai an thlen hian van doi thak takin an chuan na long hi apilta ani heta hian che sualin pi ma zuali le
afanu kum khat le chan ve chu tuya hian an tla a sarai ruang hi an tlak nu loka hian mitlom ngai ten an hmua pi ma zoli ruang ero chu voin ni thleng khan mu alani lowa tuna hian tuipui ferry le kol chaw lam a mitlom ngai ten ruang zon hi an la chhun som zela tui aliana tui a khawa chuwang chuan che chung sunga hara hemi wang hian pi ma zoli ruang hi tun hun thleng hian mu alani lo ani